Pediang ngubahas ka spoken tutorial halor special effects on text pendan kam ka Inkscape. Hakani ka tutorial ngin puli bansina ka reflected text, label text, bat pen kala ka case jong ka text. Ban record kani ka tutorial nga pendan kam ka Ubuntu Linux kat 8.0 sa OS. Baru ki tutorial bahaswa ki bahakani ka series la record haka 0.0 pra. Nakani ka tutorial syakmat ngan record haka version 0.9 huwei ka balong ka version batamai bat bayai ne. Tungin play ka Inkscape. Ningkong ngin puli kumno bansina ka reflected text. Jit yau text tool bat type ka contain spoken. Penlong bol ya ka text. Tungan zoom sya po ka text kanang bangen la bani I syai kadar ya ka demo. Menta let sya object menu bat jit ujing jit fill and stroke. Nangta hapo fill tab, klik ha linear gradient. Klik ha gradient handles kumbalapan I menta, bat penkelai ka rong jong gradient sya red, bat blue. Penbet penyang ya gradient. Di menta gradient udai ban long rong sao sya klik bat blue sya try kumbalapan I ha ka screen. Klik ha selector tool, bat nyon Ctrl plus D ban duplicate ya ka text. Menta nyon V haka keyboard ban penkala hongpong ya ka duplicated text. Ngilaru ban penkala hongpong da ka pendon kam ujing jet pedon ha tool controls bar. Menta ngin penken ria ya ka duplicated text harum jong ka original text kanang bakan I kum baka pau kum ha ka yit. Menta jet gradient tool bat klik ha gradient handle bah try. Wan biang sya ka fill and stroke dialog box. Hang ning ilaban penkala ya ka value jong alpha sya not. Ngin penken ria ru yau handle bahatrai kendian hakapang sya lor. Klik hau selector tool. Menta penduna ka opacity sya prapho bat nyon enter. Ka reflected text jongi ladap menta. Zoom out kendian banyo I bahaya ka. Nangta ngin puli bansina ka label text. Ningkong ngin sina ka rectangle ha ka rong green. Namaru alpha value udai not omla bani I ka menta. Penkelaya u sya arspa san pusan bat nyon enter. Menta type ka text spoken tutorial ha ka rectangle. Klik hau selector tool bat penkelaya ka jinghe jong ka rectangle katkum ka text. Nangta jit ya ka text menta nyon Ctrl plus D ban duplicate ya ka text. Ka text bala duplicate ka don take halor jong ka original text. Penkelai ka rong jong ka text sya rong le, nangta le sya path menu, bat klik ha ujing jit object to path. Menta klik ha object menu, bat nangta ha ujing jit on group. Lej biang sya path menu, bat klik ha ujing jit union. Ha tool controls bar, klik ha icon lower selection one step. Lej biang sya path menu, bat menta ka kenting ngin klik ha ka jingjit linked offset. Klik ha handle ubah pau ha ka text. Bat tanya u ban kampen he ya ka outline. Klik ha selector tool. Nangta klik ha ka text bat penken ria ya ka sya try. Kemi tu baka don sakaway ka text balasna. Jit ya ka text bat delete ya ka. Menta jit ya ka benta ka outline bat klik ha notes tool. Ha tool controls bar. Klik ha convert selected object to path tool. Menta pila bani I yaki notes ha ka outline. Jit yaki notes bom don kam ki baha pedeng ba delete yaki kembalapan I hang ne. Klik biang ha selector tool. Bat penken ria yaka text sya ka jaka baka don ningkong. Penkala yaka rong jong ka text sya rong jerngam. Jit yaka benta ka outline bat nyon Ctrl plus D ban duplicate yaka. Sa sisien kan mau. Baka outline bala duplicate ka long take halor jong ka basisya. Penkala ya ka rong sya rong yong. Nangta how tool controls bar, klik lysin how icon lower selection one step. Kaddo ha ka fill and stroke dialog box. Penduna ya ka opacity sya nripo bat penkiw ya ka blur sya nyo. Hadin balale ya ka ne ngin sina ujingwa nakabenta ka label. Te klik how ellipse tool. Nang tanyon u control key ma draw ka circle ha klik ka diang jong ka rectangle kanang man pen pay tliu ha ka label.
Nyon control plus D ban duplicate ya circle. Bat pen kerja ya circle syakawai katdu jong ka rectangle. Nang ta klik hau bezier tool bat draw ulan bakhun kum bala pen I. Ulan bala draw udai ban I kum ka jingwa. Haka fill and stroke dialog box hapo stroke style pen kalai ka width syasan. Menta ka label text jongi kalalong. Tungin zoom out bat ngin page bahaya ka. Nang ta tungin pulih kumno ban pen kalai kidak red sya kidak he haka inkscape. Klik hau text tool bat type ki alphabet haka canvas. Pinyo I babaro kidak ki long ha kidak red. Menta let's extensions menu bat klik haka jingjiet bakerteng text. Bat nang ta ha change case. Pin sayo I kat tukat ni ki jingjiet. Tungan klik hau jingjiet uppercase. Kmi tu baya kurukom long jong kidak lapan kalash kidak he. Klik biang haka text. Let's extensions menu. Nang ta haka text. Bat kadu ha change case. Menta jet ya jingjiet random case. Kmi tu ya kejingkala haki text. Pila ban persang yaki weipat kejingjiet dalade. Dakane ngila poi syaka bakut jong kane ka tutorial. Tungin batai lengkot. Haka ni ka tutorial ngila pulih ban shna ka reflected text, ka label text, bat ban pen kalai ka case jong ka text na ka lower case, sya upper case, bat random case. Kane ka assignment na ka benta jong pi. Shna ka text inkscape bala pen thaba haka sla. Shna ka text inkscape bat pen kalai ka text case, sya flip case. Ka assignment bala dep jong pi ka de ban longkum ni. Ka video badan haka link harum ka batai lengkot ya ka spoken tutorial project. Skob hape ya ka. Ka spoken tutorial project team ka penlong workshops bat ka certificate sya kito ki papas haka online test. Ban tip kambania skob ha tho syangi. Ya ka spoken tutorial project la karsyan da ka NMEICT MHRD Sarkar India. Khambur ki jing tip halor kani ka mission ka dan haka ni ka link. Ya kani ka script la pen ka la sya ka ktien khasi dai hizakaya ling do na shillong. Kubalay ba pilaya snot lang.